Aikari aya matũnganire Kaihwa na Gaicukuru na kururungana kuma mwisho wa lami nginyagia Ikeremisho. Mugambo wao ari umwe wa kwenda atongoria ao mamenye ati ni atiganirie kiuthi wa nambere. Arwaru itu makuagira bara mundu arwara tukuri ugakwira bara. Marauga tafarira cia uthi wa nambere guku ni ng'ano cia marimo muhiano mwega ari kingi cia thitima iria cia gweithirio no itigana kuhandwo ona kana mwaki gutambio thengia ya gukorwo makiheo ciraniro citarahinga. Thitima mugiturehera na tukiwa ni wega toni tuona mutongoria itiatwikira waya theri turuana na kanyitira kagwatira tugatura na kagwatira nginyari. Ona migendere guku ikoretwo ari undu murito makiuga matinga magukuwa irio kuma migunda-ini maturaga makwamaga kuo ni bara guthuka. Sisi ndio tunakuza ngano hapa, tunakuza bale, tunakuza viazi, tunakuza njugu na tunakuza carrot na yote imeharibikia kwa shamba vile mumeona. Akoro neta mundu na arakuite mwene turakuira kuma haria turamatonde na guku tumakuita na moko. Riu ni marutite mukana makiuga matigucoka kuruta igoti angikorwo mateta mao matiguthikiririo. Sesi ne torutaga toragia sesi yenu thiaga. Sisi hatuyasabiki, hata huyo gavana wetu hatujai muona. Kwa hivyo tunauliza, je, sisi ni wanani? Marauga ni uhoro wa kiha kuona matuko no guthie marathie na gutire mwihoko o wothe wa kuhingirio ciraniro iria mereirwo ni atongoria ao hindi ya ithurano. Habune Hakameme TV, Gitagwo Ngina wa Wadiro.